ikaze muri sport battle yacu y'uyu munsi. Sport battle ndi kumwe n'abajene babiri n'aba sportif bakurikira sport. Ndacyari Norvege shoko barabonye ikiganiro cya Norvege twakoreye Norvege. Ni Norvege yo mu Rwanda by the way. Usanzwe abantu benshi baziko Norvege ari Burayi ariko none ni Norvege i Kigali mu Rwanda. Tugiye muri sport battle yacu yitwa Ndinde. Sport battle yacu yitwa Ndinde. Ukuntu biba bimeze rero, mfite ibibazo bitandatu, buri mwe ndamubaza ibibazo bitatu. Noneho urashobora ibibazo byinshi, uragira amanota menshi. Nukuvuga ushobora kugira 3, uyakagira 2, urabutsinze. Cyangwa se uyungu yakagira 2, wowe ukagira 1, uyarabatsinze. Arabatsindiye inota y'ibihumbi 2 ako kanya. Ntago dutinda rero. Ni inota y'ibihumbi 2 igomba gusigara muri mwebwe. Muri tayari? Tayari. Nawe uri tayari? Twagiye. Yitwa Ndinde Battle. Mera kuri nde? Mera kuri uyu? Naribi. Nje guhera kuri wowe. Ubona ko urasubisa ya mbere, icya gatatu n'icya gatandatu. Yego. Right? Yes. Oya n'icya gatanu, cya mbere, cya gatatu n'icya gatanu. Cya kabiri, cya kane n'icya gatandatu. Twagiye. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo Ndinde. Ndi umunyarwanda. Ninje munyarwanda watsinze uduce twinshi cyangwa se etape stage. Ngira ngo murabizi ko turi mu bihe bya Tour du Rwanda kabisa. Ndatwaye utu etape dutanu twose. Ntagire umuntu umuvundira mujye mureka bano basubize aba turi kubaza. Ngo ndi kubwira abajene batwegereye, njye mureka bano basubize nibo turi kubaza. Wowe ukurikiye video uraza gusubiza ibibazo byabananiye byose, witutsinda inota y'igihumbi direct tuyikoherereza kuri mobile money. Ndinde. Natwaye Tour du Rwanda, ninje munyarwanda atwaye Tour du Rwanda mpuzamahanga inshuro 2. Natwaye etape 5 za Tour du Rwanda. Ndinde. Umugisha Moise. Inde? Umugisha Moise. Yatwaye Tour du Rwanda inshuro 2, atwara na etape nyinshi. Yego. Sure. Yego. Ndinde. Umugisha Moise. Inota rya mbere umuvandimwe riramucise. Uno mujene w'umunyarwanda munyarwanda atwaye Tour du Rwanda inshuro 2. Akanatwara etape nyinshi zigera kuri 5 yitwa Ndayisenga Valence. Forsan twagiye kuri wowe uri tayari? Harya mbwe ko yitwa nde? Eric irindi banyita Dabon Gaz. Dabon Gaz. Gaz kubuhanzi nyarwanda. Okay. Twagiye n'ikibazo cyawe. Mu 2018. Nagizwe umutoza w'ikipe y'igihugu nkuru y'abagabo y'umupira w'amaguru. 2018. Nigeze gutoza APR Football Club. Nabaye kandi umwe mu batoza b'Amavubi under 17 mu gikombe cy'isi cyabereye Mexique 2011. Uno mutoza yatoje APR Football Club 2018 yagizwe umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Yatoje ari umutoza wungirije ikipe y'abapeti ba 17 mu gusubiza hasi yakinye igikombe cy'isi cyo muri Mexique. Uwo mutoza ni inde? Jimmy Mulisa. Inde? Jimmy Mulisa. Ndinde. Jimmy Mulisa. Umujene nawe biranze. Ni Jimmy Mulisa. Umujene biranze. Uyu munyarwanda nyegera. Niwe? Ni Jimmy Mulisa wabanje gutoza Amavubi. Ryari? Ryari? Muri iki ngiki cya Sekafa. Wakurikiye neza ikibazo? Niwe. Nabajije ngo iki? Ni Jimmy Mulisa wabanje gutoza APR atatoza n'Amavubi. Atajya muri Chan. Kansubiramo ikibazo ariko already yamaze kukica. Ikibazo kirabaza ngo mu 2018 nagizwe umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi y'umupira w'amaguru nkuru. Nigeze gutoza APR Football Club. Mu 2011 nari umutoza wungirije najyanye na equipe yari batarengeje 17 mu gikombe cy'isi. Ndinde. Wasubije? Jimmy Mulisa ariko narinzi ko wasubije Jimmy Mulisa. Wacishe uyu nguyu Mashami Vincent. Wacishe already. Ni Mashami Vincent. Wacishe. Uno mutoza nabazaga hano n'ubundi nibyo ni Mashami Vincent ariko mwabyumvise ko yamaze kuvuga nde Jimmy Mulisa. Ariko ni Mashami Vincent. Ngo biracyari ubusa kubusa. Buracyagwa miswi. Turacyafite ibibazo bibiri kuri buri muntu. Nugitsinda we nubasha kugira amanota byibuza 2, undi afite 1 cyangwa 0, urabatsindiye inota ya 2.
nubasha kugira abiri undi afite 0 nibwo urabasha kubatsinda cyangwa se nugira rimwe undi afite 0 uraba wamutsinze tayari. Twakomeje uri tayari? Yego. Uri ready? Ndi ikipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Nyine icyiciro cya mbere hano mu mupira w'amaguru mu Rwanda nyine. Natwaye igikombe cy'amahoro inshuro 2. Nashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ndi ikipe y'umupira w'amaguru hano mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Nashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2000. Natwaye igikombe cy'amahoro inshuro 2. Ndinde? Police FC. Ndinde? Police FC. Ndinde? Police FC. Iki ngiki aragikoze inota rya mbere kuri uyu muvandimwe wawe byamubwiye ko yitwa niwe mufasha Obed. Obed agize inota rimwe ku kibazo cye cya kabiri. Twakomeje n'uyu mujene ku kibazo cye cya gatatu cyangwa se ikibazo cye cya kabiri kugira ngo tureko nawe azamura amanota turebamo utsinda muri bo. Twagiye uri tayari? Ndi ikipe y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ninje watwaye ibikombe byinshi bya shampiyona. Ndi ikipe y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ninje watwaye ibikombe byinshi bya shampiyona hano mu Rwanda. Ndinde? Ni APR. Ndinde? Ni APR. Igira hino urimo kunshika. Ndinde? APR. Ni APR Football Club. Umujene nawe akaba amaze kugira inota rya mbere. Twakomeje ni bato. Ndinde bato kuri Electropower Academy. Tugiye kujyana n'ikibazo cya nyuma kuri buri muntu. Ubwo no kuvuga ko ugitsinda ikibazo cye cya nyuma arabatsinda inota 2 direct. Twagiye. Ndinde niyo turimo ni sport quiz. Uze kumva ibibazo byabananiye kugira ngo uze kuza kubisubiza. Ikirazo kubananira ni kino uraza gusubiza kugira ngo tutsindira inote y'igihumbi. Uri tayari? Yego. Nakiniye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Yego. Nakiniye ikipe ya Chelsea Football Club. Nyinira n'ikipe ya Arsenal zo mu Bwongereza. Nakiniye n'ikipe ya Milan mu Butaliyani. Ndi umwataka nzwiho gutsindisha imitwe. Ndinde? Olivier Juru. Ndinde? Olivier Juru. Ndinde? Ndi Olivier Juru. Inota rya kabiri umujene Obed akaba amaze kuribona. Ni Olivier Juru wakiniye Chelsea, wakiniye ikipe ya Arsenal, akinira igihugu cy'Ubufaransa, akinira ikipe ya Milan, akaba azwiho gutsindisha umutwe. Ni Olivier Juru. Amanota 2 kuri 1. Nibanganya turaza kwitabaza kamarampaka. Twagiye. Uri tayari? Tayari. Uri tayari? Tayari. Ikibazo cyawe cya gatatu. Ndi umunyafrika. Ninje munyafrika watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'Ubwongereza. Shampiyona y'Ubwongereza Premier League. Nigeze gukinira ikipe ya Chelsea Football Club. Ndinde? Ni Messi. Ndinde? Messi. Ndi umunyafrika. Nakiniye ikipe ya Chelsea. Ninje munyafrika ufite ibitego byinshi. Ndinde? Umujene kiramunaniye. Asubije Messi. Uzuma mfite kukimbwira. Abadukurikiye kuri Electro yarimo kumbwira ngo reka kimbwire. Ubwo arajya utagira amanota 3. Ariko afite 2 kuri 1. Iki kibazo kangisubiremo neza. Wowe kurikiye Electropower Academy nicyo ugiye gusubiza, ukigisubiza muri commentaire. Ndahita nkorereza kuri mobile money inote y'igihumbi ako kanya. Ndi umunyafrika. Ninje mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi muri Premier League, English Premier League kuva yabaho. N'aba Cristiano bakirimo, n'aba Alan Shearer bakikina, bose bakikina kugeza amaginga ya. Ninje umaze gutsinda ibitego byinshi muri English Premier League, nkaba ndi umunyafrika. Nakinnye mu ikipe ya Chelsea. Subiza muri commentaire usubiza ikiri cyo mpita nkorereza inote y'igihumbi. So reka dusoreze hano. Inote y'ibihumbi umuvandimwe Obed akaba yatsindiye ku manota 2 kuri 1. Pole sana harije tuzahura ubutaha. Bivuze ko ari Lionel. Ntabwo ari Lionel Messi. Asante cyane kanshimira abavandimwe twabanye hano. Sport quiz turacyakomeje hirya no hino mu mihanda ya Kigali. Yeni va Maxime kana subscribe cyo tubana umunsi ku wundi.